Reka nkwifurize amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri RTC TV, tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho akamaro gatandukanye k'umwembe ku buzima bwa buri munsi bw'umuntu. Umwembe ni imbuto ziboneka ahantu henshi cyane kandi nizinahenda mu kuzigura. Yewe ni imbuto zikungahaye ku ntungamubiri, zikaba ziboneka mu mabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'ayandi. Umwembe ukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane ku buryo abantu benshi batabyiyumvisha. Umwembe ni rumwe mu mbuto zikunze kuboneka hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Uru rubuto nubwo abantu benshi barukoresha usanga badasobanukiwe na zimwe mu ntungamubiri zarwo, bityo ugasanga hari n'abatarwitayeho. Dore zimwe mu ntungamubiri ndetse na vitamine bigize urubuto rw'umwembe. Mu mwembe habonekamo 76% bya vitamine C. Iyi vitamine ikaba ifasha mu gukora kw'ingingo zitandukanye z'umubiri. Habonekamo kandi 25% bya vitamine A. Harimo kandi na 11% bya vitamine B6 ndetse n'utundi duce twa vitamine B zifasha mu gukora neza k'ubwonko. Habonekamo kandi 7% by'imyunyungugu ifasha mu magufwa gukomera. Izi ntungamubiri zose zigaragara icyarimwe mu rubuto rw'umwembe, bityo rukaba ruza imbere mu mbuto ziganjemo intungamubiri nyinshi zitandukanye. Dore zimwe mu ndwara urubuto ruzagufasha kwirinda. Urubuto rw'umwembe rugizwe na zimwe mu ntungamubiri zifasha umubiri guhangana n'ikibazo cy'indwara z'uruhu, zirimo n'indwara ya kanseri yo mu mabere ndetse na kanseri ifata ubugabo n'izindi. Uru rubuto kandi rwuzuye intungamubiri zifasha cyane mu kongera amatembabuzi mu mubiri ndetse no kuyaha umuvuduko ukwiye, bigafasha mu kwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Umwembe urinda uruhu kumagara. Amazi y'urubuto rw'umwembe arinda uruhu kumagara ndetse akanatuma utwenge two ku ruhu dukura neza, kuko uruhu rubasha gusohora neza imyanda ibirimo ndetse no kwinjiza umwuka. Uretse kuba urubuto ruzana ubuhere mu mubiri, ushobora no gukatakata urubuto rw'umwembe ruhiye neza, ukisiga mu isura amazi yarwo, ugakaraba mu isura nyuma y'iminota igera ku 10 cyangwa 15. Ibi bituma uruhu rwawe rumera neza. Urubuto rw'umwembe rufasha abantu bafite ibiro byinshi bitewe n'intungamubiri zirugize ziba zifite imirimo itandukanye mu mubiri w'umuntu. Uru rubuto rubasha gutuma umuntu ahorana ibiro bijyanye n'igihagararo cye. Ibindi uru rubuto rufasha harimo kuba rufasha inzira y'igogora gukora neza, kurinda indwara ya diabete, iy'amaso ndetse n'izindi zose zigiye zitandukanye. Abaganga batandukanye batanga inama ku mikoreshereze y'uru rubuto kuko ushobora kurukoresha nabi bikaba byatera izindi ndwara. Aho kuzirinda, koza neza urubuto rw'umwembe mbere yo kururya ni ngombwa, ndetse no kubanza kurukata kuko hari igihe ruba rwarapfuye harimo udusimba, bityo bikaba atari byiza kurya umwembe uhiye cyane utabanje kuwukata ngo urebwe imbere. Kwihangana Elisare Ponce, RTC TV. Ntibutse gukora subscribe, share, like na comment nimba wanyuzwe n'ikiganiro tuguhaye. Menya wirinde.